ubalong uwe ubayala istom na kabanta kene ka RMSA ka jongi apo kini ki director mo tay day ibalik ke pipangyang ubalalong ex MLA day mai ibalala ya kaban penurlong kene banwanra ya kene ke Jakar ya kene ka secondary school RMSA ru dendai mangi sulai ya kendu bat tentang kumtu penbiang mai na dong sedong kijing thok kijing tar baro khoi henry mai la long MLA la sistem kumtu dendai la itu itau bat ki bor baro ki han jong ke sarkar dendai lembak ka bor jong ulala ban penurlong ya kene ka RMSA tengah penpauru kijing sungu bat kijing ai kulai kerpang ka jong dang menin ukular ba kita ki arteli ban penurlong sisu kawai benwanra ya ka sentar exam na kebentar ki kelas 10 bat ka baar pada ulakular ban wanra ya ka kene ka yen ke jaka syong mo ka kuatar jong kenu hikai hapo jong kene ka area ka jong kena kaliang jong Sharmanru tinggalan nang keren bat besar bordar ba sakatu kene benai wala dan nimla ban pendablut ya kene ke Jakaru tengin yo iya ka fencing ka ba angin satrai katno kat bangila kindiat mo te kine kitin te ngamdone esyo nga ai kublay pi baro kin saya lek suk lek sai